أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكو غامجو هندا إباهاتي مرنجي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكو غامجو هندا إباهاتي مرنجي هارما الديركت يهاتوينو ني برنامج يهاتوينو أنو مميز مغانا غاني هارما خير na amani ومحلانيكاو Lumlio no mahala nikao ngamjukori dunga harima direct yatu inu. Hakikatan direct yatu inu kenauka andi haku mana amanzo nifanye tawdih. Amanzo ni waduhishe fikra ikao ilawa na harima mission ikao doraibitsa jana. Takriban rakuhadisiye dini harima umustamai watu wa kikomor. Namna ye dawla ya Komori wajuweo walaibuo harima dini no ili wandu wawasili harima fikra asasi. Yodi hadisi kauri hadisi jana. Taib. Bese kanga bumru ya dungaye direct harima page habari za Komor. Ujonakana ima hadisi ya ungu hambabi homuzoni na yodi juzu yaka muhimu. Lidhalika mahadisi na hadisi damina baadhi za wandu waonakana lazima rudir rejeri fanye tawdih ya baadhi za afkar ikao zilawana harimo direct ya raifanya juzi no ili joka kleri haku. Taib. Rihadisi fikra asasiya wa Komor no ili watsuri dunga jana wajushida welewe mahadisi kao dori hadisiyo. Rihadisi fikra asasiya ukana ngasina ndongo ikao zitanganya mushtama watu wa Komore. Zenongo hizo ekardu anzari zangalie enamna ikao ngazitrete wao harimo umushtama watu arjo ndokana ngazitrete wao haakili ni akili yo hadafitsa hao dokana wa demonto mushtama watu umushtama watu umenyewa. Rivumbu wa baadhi za afkar ikao na fikra ikao ze fikra hizo ikamdu azamzangalie hizo gizo harimo mushtama watu azjotso ngazari kana mushtama mwema walakin kaznauzi yakawa ndwati kutuwe kaznauzi yakawa ndwati separe. Rivumbua de geografi, rivumbua thaqafa ya hatu, rivumbua tarikhi ya hatu ya kipolitiki, ne tarikhi ya kinormali, ardi rivumbua mikonti hatu kikabila, zivumbua kanga moshele yao, ardi rivumbua fikira hedini. Fikira hedini yode fikira ikawari himi hawinji haufanya detai harma masala hii. Taib, yodi yorjo fanya tawdih harma fikira ikaw yorjo hadisi banu lelo. Sualali kabano namna hii, yeroli ikao ya dini ikao diyo harmu mushtamai watu wa Komori taban de dini ya Kiislam roli juweo harmu mushtamai watu wa Kikomori ya juweo roli hindi. Sualalo religiب تقريبا ولكن نو ili rifanye tawdih harmu masalain. Baadhi ya mafundi ikao waishie direct wenje za fikra harmu masalain na ka fikra muhim jiddan. Heni dini ikaunga mjoyo na harma mujtama na harma dawla Komor watukuf. Dini yo juero li muhim harma mujtama. Dini hena mna ikauri sherehi jana yo juero li harma mujtama. Manange njiao harima o hayati wa kibinadamu. Ujonji harma ze fikra za hai, harma janibu ya aqida, gejonji harma suluki ya hai, harma janibu ze akhlaq. Yejonji harma zila tasawur za hai na imagination zonsi pia ngamjozi parisa ngajonji harma akhlaqi ngajonji harma ze mu'taqadati yejonji harma ibada zo pia ngajonji harma dini. Yo fikira muhimu jiddan harma masala hii. Tayib, no ilinsi joleta haku harma masala hii. Yedini yo juero li hindi harma haina mujtama. Tishartu rambedo mujtama wa Komori sayunga rjuangalia zabari hindi ye dawla ya Komori wajuweo ne dini watabu hao ne dini ikao hiyo de unsur muhim itanganyo wa Komori kanga moshele wa Komori ye dini hesba he qira ya hangu mimi ne namna naangalia we siasa ya Faransa ne namna siasa ya Komori waangalia we dini ya Komori itabusi wao. Taib. Heni dini ikaunga mjoyo na harama mujtama yo juero li fikra asasi. Yo hansiye amani harama mujtama. Amani ya kisiasa, amani ya kisosioloji o mujtama,
amani ikao ngojowa hazila valori za hu mujtama ikao uzotsanganyihana au uzotsanganyo mujtama yula mono daiman ukana ye dini nabiyullahi Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam hamba kana bu'ithtu li utammima makarib al-akhlaq habeho ajati mizizi akhlaq ikao ngizo harmo mujtama taban zote ze akhlaqi na zila valori ikao ngizo harmo mujtama yazifanye taaziz zibaki zidungwa ziangaliwa juzu inaho silam dinamna hii lidhalika usilamu wujuro li harma istiqrari warwaki harma amani wakisiasa warwaki harma amani yakimwesh warwaki harma amani ikao wahifadhi zila valori zila harmo mujtama usilamu huja uhifadhi ze fikra hizo hamadi namna ikao amzona طيب yedini harma haina mujtama wujuro li harma utowazila mashaka ikaungizo harima ensi harma mujtama yuja na solution harma fikra hamadi iyo na mtuangalia ala sabili mithal wakati kaunga bo khilaf ya kisosioloji na wakati kaunga bo khilaf ya kisiasa wakati kaunga bo khilaf ni haina khilaf ikaunga mjoiona na mturenga ala sabili mithal wakati kaunga bo mushkila baina hemrumme mrumshe ya dini itowa fikra harmwe masala kana wasuluhishe harmwe janibu hiyo adimu wakaye ahali ya hemwa na mshe ni ahali ya hemwa na mme wajiwa kensi wakima hadisi ikakaz jakiri ngaljondara matapu ya bili wahujuruhunna fil madaja ni mru ya renge nafuko wala kensi huno wala kensi hulo ikakaz suhenda wajiri hata mru ya fanye namna ya ufanya mumarasa wa unf ika ujoka taadib ukana mruya mnakaf nambe mtiti ikao ya unesema habaya henae tap ikao silamu unjie uregle mushkila kudoba nanzoni wasulikana yedini yunjie hata harmazi la fikra za towa solution za mushkila asasi ikao ngizo harma mujtama طيب yedini aidan wakati kaunga sina taifa mbili khilafu ya kisiasa bainaho wandu ikawa amini fikra nzima fikra kipolitiki fikra kidini wakati walo harma mushkila yedini ngio na fikra asasia harma masala hiyo kana ladhimu watu la suluh wa in taifatani min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma aya Qur'an yakoni sakana wakati walo taifa mbili parti mbili ikawa una imani nzima imani jumsha keke imani ya kisiasa imani ya kiekonomi imani ya kiakida wakati wajiri mushkila chaladhimu wajie taifa waji wafanye islah watesuluhu ikawa haraya abungabo etapu ya bili wanguwa wane na wala wandu ikawa haraya usulu mangalia wa dini كم يلعب دور مهم هرما مجتمع نو إلو مجتمع وجو كم متماسك مجتمع وجو زنغارانا حكو يديني ينجي هرما فكرة وكاتي كاونغا بو ماريبيلي واروها هرما إلى قانون يهي دولة يوها مكانا دي قضية يهما الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا an yuqattalu au yusallabu amangalia wakati ka wandu wa roha harmaila nidham siyasi wakati wandu wa roha harma nidham ngati au fasadi fil ardi aya Qur'ani injaitie sulu itowe solution yona nzono wasulinda harma masala hii hukumu amanzo fikiri ukana yedini inudi ya unsuru muhimu ilo harma mujtamai watu wa komori ikaunge yalitsongeza uri zingaranya rahane ze awamili zindwa jina rahane geografi rahane thaqafa rahane zile ndongo ikao zizitsanganya ne tarikhi hatu yedini iyo dia unsuru muhimu ikawa itsanganya wa komori kake mumkin sharh ikhtalifian harma mas'ala hamadiyo nijum ki sharh ikhtalifian harma geografi ikhtalifian harma thaqafa jeli kam ziono rizi hadisi jana طيب ajomni kani namudhaj muhimu na mangale Central Africa
wakati wajirie sira ni konfli bainaye antibalaki ne jeshi rabu wandu wako wana sababu taifa minal mu'minin wa amini dini nzima no wa amini usilamu wanja harima mushkila wandu wajue roli harima utie aman harima dawla ya Central Africa de marijali din wandu ikawa wasomo dini walaibu dawru wajue roli muhimu harima utie amani harima dawla ya Central Africa walaibu wajue roli harima fikra mbili asasi wakomo fikra amando wasise suluhu hu mustawa wa hele taifa suluhu soti pia ngarjue fasira suluhu kesubidiri nje harima detai fikra abili bina issalam do wahau salama ngarsisa suluhu ardiri wahau salama karama ngari wahau salama harime science politique karamba wala wandu ikao wawahau salama bina issalam fasiri yabo dukana ngarendao ratoweze asbabi ikawa itongeza ukana rinjia harima mushkila sio bakana abona nabni salam ngari wahau salama usuluhu mbali wahai salama yombali wahai salama o mushkila hatusina wa hindi yesha tongezara wasuli harima khilafu hindi riregle khilafu shale ujung shani dhulumulwa baho dhulumulwa ramena sesulu ziseba shasi bakshakana si dhulumulwa baho hundhulumu shekangari wa hao salama no ladhimuri towe yeze asbab za tongezara wasuli harima khilafu tay amarango nda huwa komori ye makr ikaunge biti wao banu ni sulta siyasia ya komori au de dawla ya hatu no wandu ikao ya lufuna lafahu jumsha mde Faransa jumsha kadu wa komori wao almuhim mimi ngamu mnikoni kana fikra asasia mintabihi umahala nikao tifanye qiraati wasulia طيب ya dawla komori hesi ya sekao ngebiti wao harma ya dawla ibiti wa harma tapunda muhimu siasa ya rumilwe malideri politique siasa ya rumilwa he malideri wa kisosioloji adane mila ni mashefu wa mji ni manotable siasa ikao irumilwa ni marijali din ni malideri wa dini deze fikira nda ruizo wa komori siasa ya rumilwe malideri politique ikao wa uma opposant ni nidhamu siasi siasa ya rumilwa ni malideri ikao de lideri wa he sociologie ma notable no wa wanti pia ikao waka opoza ne dini ne sulta siasia siasa ya rumilwa ni marijali dini wa mashaha wa dini ikao wao yani jumkisha wake contre ne siasa iliyo pai ye dawla siasa wa irumia harimwaze janibu mbili za husu malideri politique ne malideri wa kisosioloji ye dawla washindi wa hakikisha victoire ikao yurfa'u lahumul qubba arjo watosa kisiasa maana fa'lan washindi wa wasuli harbaila hadaf wa kota yanda nindi dokana wazaye mfarikiano baina he shabu ya komori ka masdar ya he sulta no wala ma opoza ikao ijomkinishe shabu ya komori wawasaidie wawasili harima pouvoir lidhalika dawla watia mfarikiano ngarjomba fitna baina shabu ya komori kwa wazingara we sultan pouvoir na wala malideri politiki kango opposant ni siasa iliyo abasaini namnaje handani wambokana na mjeri fanye asisi ema opoza wanjia mushkila hao dene shabu ya komori na mwende mtsende na rende ritsende wende mwene natija ethikandi solawa yabili waja wambokana na mjeri dira fanye voti wende harmaze voti wende waboha mwene ethika baina he shabu ya komori ni malideri wa politiki kangwa opoza ni siasa iliyo basainu itorende ala mahabbati rih la qimata lahu hasiba ude siasa ya rumilwa ne dawla komori
ya utio mfarikiano baina he shabu ne malideri politiki kangwa uma opoza. Fikira muhimu jiddan wa Komori harmwe masala hii. Masala nganzo akili dhaka wandu watwalie kiakili mani masaili rumilwao ngetwaliwao kiakili lazimui fikiriliwa kiakili rekade maopoza rekade daula rekade waheni mru ketubidi udo fikiri hasantima ezijirio lazimu fikiri hankili na bojo waswili harma natija yo fikira muhimu taib esha kotsa hwa banu hindi dokana shakotsa harma siasa ino ritowe fika baide jumhuri hawa Komori ne maopoza yomonsi eyabili rijailiye maopoza ukalade mazetwani shaitanatil muarada riwajailiye kana wa Komori wadowa angalia kana nyinyi de maridhulumu nyinyi de mazetwani shatsinda wala sautu iliyo abasa inu gamjosha wandu wambekana ekane maopozanda wanu abola dhimu wanu wabaki yude wenatija wa kwanza wa waswili washindi wa waswili harimwe natija hii fikira muhimu ritalie ze fikira zinu haakli za kibaridi hamwemweo harima masala hii fikira muhimu taib narije harima emalideri waki sociologie de adane mila ne manotable soti pia ngari wonao fikira ikao wo wandu wanu wajue uroli au na ila pouvoir kobidi wakeniyo harimo mujtamai wa hatu reka mujtamai wa kisiasa reka mujtamai wa kisociologie haina mujtamai ikao ladhimu ukai harimo mujtamai wa hatu na ila roli ya kobidi juelwa na wala wandu ikao ngwao harima ye janibu no mkonsi wakiadana mila siwambakana de manotablo siwambakana da wao wansipia yo fikira muhimu wa Komori daula wafanya hindi no ili wajailie ila pouvoir ne quwa al-ijtimai ya ilono wanruwanu ireje harma daula au ala al-aqal waskina qima harmo mujtama ifikiria mwado dokana wakotinwa khawf na mushili yao wakotinwa khawf kama na khawf ifikiria bili dokana ye daula wado shariki harima zila mahfali za ho wanruwanu wahisikana bane daula ngwa watukuzao handani khawf kuona yabili wakodoa shariki haramazi hafla za hao ya mwiso raisi wa he daula hajibu ya la matalibu ya hao ukana yafanye ada sayo ya jorende hamdu mzima wa mkubali harmala tengwe wayakodoa khawfisha ardia doa shariki haramazi hafla za hao wajawa mtaha ukane yafanye za ladhimu no ili ya juka mrundao rais wa daula hajibu ya matalibu ya he ema notable no wadane mila lidhalika hadafu ya kotahaba la hindi sahabi ye kuwa ne pouvoir ya kano wandu isairengwa la qimata lahum harma o mujtama wa kisociologie mujtama kisiasa yo fikira muhimu harma masala hiyo Komori zo akili wafikiri طيب السلطة يبكي هرمو مجتمع ne pouvoir ikao yo jouer role harmo mujtama baki Komori gasnema lideri politique gasnema lideri wa kisociologie andane mila gasnema lideri wa dini ibakisha ni malideri wa dini ifikirandi saban dokana ifikira he dini ihana ramz yo symbol ya ho mujtama wa Komori ho touche dini nganzo masala muhimu jiddan nganzo jur'a nganzo mdu akimsubuti ya tushe fikra ya dini walakin strategy rumilwao banu wa Komori dokana ye daula ya hatu no wandu ikangwa afikirilia we daula hatu waangalia we dini jizo na mabia no madoni ukana inu de mbahi ndo ikaunge changanyao wa Komori harmaze nongozo nsipia dedini yo fikira muhimu wa Komori lidhalike ramz ya hedini yo fikira muhimu jiddan wa Komori rishange ya dini wakati kauri fanyaze akori za asis zinafanyaze akori za fomboni ramakana kartusa ha daula ya dini ritowa ya Republique Fédérale Islamique de Comores ritowa Islamique de Comores ritowa washele yao katira fanyaze asis ze akori za fomboni rija harma wakati ko renouveler jimbo la taifa ritowa ukana
wakomori si dini nzima ribadilie dini rabakana wakomori si ulime mzima kama kali yao fikra asasia ngari juwao roli ngari laibua harmwe dini ila ikawa itsanganyo wakomori ijo tsengeza kukana wahime uzima randiso idemonte hambabi rija abasainu randiso demonte ila dini hanamna ikao ngejouti ya mfarikiano fikira ngiyo nda huwa komori rihana haude mesilamu bishekli naam hauji mlifuwa mesilamu rihana aidi ndaru ngasna idi al-adha neidi ya hetum idi al-fitr ngasna ne siku wa juma ikawo yo den tsaidi wa mesilamu wakwenda waunjiliana watekelezeza ladhimu zitekeleziwa lekaza kisiasa lekaza kidini wawaidhisho mujtama wa komori wala ikao kwa tunda nafasi wendo shioni wende weleziwa kalamullah wende weleziweza dini weleziweza dunia wakati wa juma ya khatibu ya jouhima ya elezo mujtama harmazi la qadaya neze fikra al-asasiya ikao ladhimu zikarmu mujtama warua jo zingarana harma ila dini harma ila mujtama harma ila dawla lidhalika dawla komori wafikirikana yundo mahala nikawa bakisha au demonto mujtama wa komori wafikira muhimu طيب fikira ino yandisa ndahu wa komori yandisa ukana hindi eidi al-adha komori qarari ya usaleidi laysat qarar dini yoti qarari kaongar jonera tahe harmaze nas dera bumso hafu ribweze hadisi za mtume rangalie namna rjuko hadidisho usiku wa henswaidi wa adha idi adhul hijj sikarwenda bumso hafu haure dera bweze hadisi shasi ulinde qarari ijoko la wanane rais wa dawla yambikana Leonard Swaleidi hau maudu bimaana ukane qarari ya decision ya uswaleidi ya dhulheji qarar siyasi yo decision ki politiki manange la wanao ni rais wa dawla chake tula wanana nasi ya dini kana ndera buwe kana ya dini rangalie namna dini ya rambia so si pia ngarjo fikira hii yo fikira asasia komo pai sarti mizihara mwe fikira hii pai fikira ya bili salati aljum'a salati aljum'a wa komori salahe jum'a qarari irengo banu inu qarari ya dini maana dini de namna ya rambia ukana wakati wa juma wakati ya kubidiri swale juma Mwenyezi Mungu harambia ukana inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ya sala Mwenyezi Mungu hanto wakati wao na bo Mwenyezi Mungu wakati hantie wakati wa sala kajai hanti hakadha sha haihanti he akili haihanti ne muqtada wa huwa wakati wa huwa nadamu haihanti na zila ikhtilafu zilio harima mabara yonti pia haihanti maana yeye de yaumba yede ujuo rahanu wa nadamu ahanti wakati wa juma wakati mawquta natimuri lewe fikra hii طيب sulta ya komori wajawa hundukana juma keti harme control ya siasa ya dawla ya komori yentsaidi ya dhulheji ndio harme control ya siasa ya dawla ya komori manao bako hamba wakati ondako swaleidi ikaw swaleidi khilafizo wajo hamba wajo ufunga na hizo zijiri takriban ejuma wadisa ukana hina mru ikaw ujoto wa khutba harme juma ya shikomori hailezo wananti wa komori kalamullah hafasire Qur'ani harme khutba he juma ki komori hawafasiri hadisi ya mtume harme khutba juma komori o wanadamu wa komori welewe fasiri yao mirongozi ya Mwenyezi Mungu o wanadamu welewe mirongozi ya mtume sallallahu alayhi wasallam mufti aljumhuriya hamba kana ma polisi na wandewa mrengi wa mreme nkasuha ekanga moshele yao hadisi hamadi watola qarar mamnu
interdit khatibu ya hime yatowe khutba ho mimbarini helugha shikomori, interdit khatibu ya hime ya rongowe shikomori harimwe khutba ya fasiri kalamullah, ya fasiri hadisi ya nabiyullah shikomori wananti welewe shitsa wao hindi wakuma garanzori produce ujinga harimu mushtama wa komori patijambwe dini hao watelewe kalamullah rilele ujinga ikarilele ujinga ngarjo ushindari kontrole mushtama hasibabu hindi wa komori ejuma ye khususiya ya hejuma dokana uwinji wa komori no winji wa imesilamu ekati denusu ya ho mushtama wenda waswale juma unti pia kwa hundi hao misirini ila fursa ya ushinda wandu wa hensi wai na fahamwe na hao mushtama lidhalika bona rizi waseleweza mwao wandi wadorongoza shiarabu waselewe hasibabu na mangaleze darasa zikotolo misirini uwashashi dwa kwenda harumaze darasa shaharumwe juma owenji dwa kwenda harume juma lidhalika dobana warengwe iqrar kwa jazieze darasa mbasiro shikomori na muntabih na mangalie fikra طيب yo fikra asasiya wa komori طيب ija harume salati aljuma ranzi sisi ka dawla ngari hukumu ye wakati wa henswaidi ya dhulhijji na rudiri hukumu ye wakati wa he swala he juma ye hadafu tsahau dokana ngaranzori tiye zaza wala wandu maulama malideri wa hedini ikawa bakisha harimwe saha harimwe terrain wajo ushinda wakina izo wanansi lazimuri towe pouvoir yinu irohe harima imarijali din wakati kao ngarijo watia harima migala jena mnaratia harimwe malideri politik warendi haukana na mjerifanye asisi na mjerifanye voti wa komori wa warabia jena mna wafanye manotable nsipia wa komori abasani watu walina na ndongo ikawa wajushinda wa watowe harima min dhulumati ila nur abahainu wangu wadungwao de marijali din wende wa unjili wa imamu Shafi'i wambila ukana ladhimu mjemrenge decision ukana rishanjo wakati wa heso ala hejuma rede haje bani Israel yuharifuna alkitaba an mawdi'i yuharifuna alkitab wafanye tahrif wabadili kalamullah efikira tahoba nu hindu wa komori efikira tahoba dokana emalideri politik washindi wa detourne wa komori fatra muayana wasisi wa komori wafanya manifestation ikawa ibali ya fikra ya kipolitiki dawla ngo na uhara ukana ekana wa malideri wa dini washindi wa bali ya revolution ijo bali ya makalima ya dini ijo bali ya fikra ya dini ijo mkinisha wanajihi hasibabu dokana mushtama wa komori mushtama ikawa wahtarimu ya dini lidhalika wala dhimuri fanya darbatun istibaqiya la dhimuri wa remera hawaja fikiri fi ukri darihim shudi sisahau banu wa komori inge wa komori maulama uende washanji wakati wa hejuma na mmunizi jobjiri wa komori wasojo warabiha jena mnaika warabiha wa malideri wa satsen khulasa tizona nzona mbibanu wa komori nishili yensi ya hatu ngebirau harma munataf ulo khatir ladimuri kensir do fikiri hambabi ijomkinishi hawa komori ukana wangu ikaungwa waende sawa yezi kwa sushinda urangwaze fikra zini fikira zijao min al-kharij zijao bonze fikira al-asasiya dokana yoke tsone sa kana ngawe harmayezi balangu elewa zendongozo nsipia yo fikira monsi yabili yoke tsone sa kana bo harmayezi balangu jori baliari wasilisha harmaye amani laisa shartan asasiyan wa komori yoti sharti kana kanga harmayezi abongo elewa zendongozo nsipia yoti shart ukana wewe bolo harmwezi abo wewe mrujuko shinauri towe harmai ama towe harmai dhulma rilio liwasuli harma ama
Arihensi fikira hiyo asasia wa Komori kekle. طيب fikira muhimu harmu masala hii. Mujtama wa Komori ngabo awamili kaungizo harmu mujtama wa Komori zitsongeza ukana ngari tsanganyika nao haku kenu mkinishari kutuwe manange jori nika namna ya ujizingara bedini. Lidhalika mmono ezo zifanywa harmu masala hii ndokana rireme dini no ilijo tambazo mujtama wa Komori. Ritowa harmale dzina ye identité he dawla ya do para République fédéralique islamique de Comores ye dawla ikana identité ye identité he usilamu ijo tsanya mesilamu harmaze nos dini neze aqida neze ibadati ne akhlaqi zizo sipia ichongeza ukana rabla kana almu'minuna ikhwa wa unanya wa Kiislamu lazima rijari utowera mbukana nyinyi lazima mke union de Comores bas wahda wa Comores. Yofikira muhimu rija harmale jimbo la Taifa badala ukana rirensi ukana lidoswa mesiowa nansi wa Comores lisoma wakati wa rasmi wakati kao kabati rasmi si wa Comores si dini nzima mwelewa wa Comores dawla Kiislamu kana identity ya Kiislamu République fédéralique islamique ariri jahar mwale jimbo la Taifa ramba ukana sisi dini nzima ekana wewe ngorengo amini ngorengo dhamana lazima ule amini maana hiyo fikra ikano baadhi ya maulama waneleze fikra hiyo harmema janibu hiyo Mwenyezi Mungu awajaze kheri wakati kaungolo ngorengo dhamana wewe amini no ili amini ile fasira bala hindi orengo amini usoma Mwenyezi Mungu ikaudura amini ne dini rai amini kana lazima ufanyeza uladhimu wekurenge amini kana ngojo hifadhi geography wekwenda wala amini ya kikulturi ya kithaqafa la de amini ya Kiislamu amwangalia idhalika lazimuri yeme onsuriyinu ya amilini ikaunge tanganywa Komori ritoa harmwe identity dawla rijarito harmwe le jimbo la Taifa harmwe wakati kanga bo hafla ya Kiislamu ne idi ya Dhulhijja sisi rishindiri tahakami wakati ndio swala idi aba hainurija harmwe salati Ijumaa karanzuri hensi wakati Ijumaa ijumkinisha maudu ile Ramadhani ijumkisha wakati zijao maulama wa Islamu wa Komori na mlamuhe maana masala yake ndio muhimu kisibidi mdo msorendi hakana istakhaffa uqulakum fatuti'un. طيب beseti sanani nikeni baadhi za afkar masala nifanye tawdih fikra ya jana ili mwanzo kahadunge fikra ya jana muda maelezo ziada leo ila an naltaqi fi qira'atin jadida. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.